naši, dakle, vitezovi domaći. Odmah za Sviburom naša draga braća iz Rusije, Sveruska škola pravoslavne kulture Ruski bogatir, na čelu sa jeromonahom ocem Feoktistom, koji su došli iz Rusije, bliske Rusije, evo već 3. godinu za redom, na turnir koji organizujemo da vam pokažu kako se naša braća Rusi treniraju i bore i kakvi su bili njihovi vitezi i bagatiri. I tu su sa nama i naši prijatelji iz Rumunije, orden Kavaljiru Sibiu, koji su također već godinama zajedno sa nama i u svim turnirima učestvuju u borbama i rade sve discipline koje su radili njihovi preci. Dakle, ovo su rumunski vitezovi. Ne.